Srbi nose evropske vrednosti u sebi, da niko ne može da nas uči tim vrednostima, niti da nam deli lekcije o tome, da je Srbija zemlja koja je izuzetno otvorena, tolerantna. Srbi vole sebe, svoje tradicije i vole druge. I to je veoma bitno, zato što u svetu veoma često vas uče da treba da budete građanin sveta. Ali da biste bili građanin sveta, morate da zaboravite pre toga ko ste vi i da ste bukvalno pojedinac na ovoj planeti. A ja mislim baš suprotno, da treba da budete deo jednog naroda, da volite taj narod i da je to preduslov da biste mogli da se otvorite prema drugim narodima i da ih zavolite također. Ja sam zavoleo Srbe baš zato što sam pre toga bio sposoban da volim i svoj narod. Kad bih se osjećao samo građaninom sveta, kao pojedinac putujući koji ide od jednog mesta do drugog, gdje je samo bitno koliko zarađuješ, koliko trošiš, pa siguran sam da ne bih bio ovdje. Ja bih bio negdje u nekom Majami, u Parizu, u Ženevi, živio samo od konzumerizma. Ja mislim da to nije život. Život to je odnos sa drugim ljudima, poštovanje svojih tradicija, prenošenje tih tradicija svojoj deci i to je ono što stvara jednu ljudsku civilizaciju. I Srbi su jedna civilizacija samo po sebi i čuvaju te osobenosti i to je nešto dobro koje treba da čuvamo i da se ne stidimo pred onima koji nam kažu vi treba sve to da zaboravite. Ne treba da zaboravimo, nego treba da im kažemo i da ih podstičemo da se oni podsete malo ko su. I kad se budu vratili sebi, onda će se vratiti i nama gdje smo mi sada. I onda će nas ponovo poštovati i zajedno ćemo graditi bolju budućnost za sve naše narode.